Hi, sanibonani. Igama lami nguRithabile Ngokwasikhosana from Redesigns. Ngilana ke namhlanje sithando sami sizofunda ngokuthi iphinifa selisika kanjani. Baningi abantu besifazane noma ngithi baningi abathungi abathungayo kodwa iphinifa liyinkinga kubona. Namhlanje ngiza nesixazululo guys. Kulula njengoba uzobona ngiphethe lana u5 meter wendwangu iza inje i5 meter then bese ngidinga i-tape measure yami. I-tape measure yami lena bese kuzoba iskero. So into engiyidingayo ezingiphethe u5 meter lana wendwangu sengiyihlukanisile ke lena sithandwa zami ngenzela ukuthi i-video ingabi yinde kakhulu. Sengiyihlukanisile uthatha u5 meter wakho wendwangu uhlukanise phakathi nendawo ube ama 2.5 meters awu2. Then ke into oyidingayo uthatha tape measure yakho njengoba ngenzile kanje then bese uyayilokhunja ke indwangu yakho. Isiyo 2.5 meter abawu2 usuyihlukanisile phakathi nendawo bese ngifuna ukukhombisa at least kanjena la ngino 2.5 meters bami abawu2 right then as ngino 2.5 meter abawu2 naba shuthi 1 2 then ngizoba njengoba sigoqiwe ikanje so ngizoyibamba la emakhoneni 2.5 meter wami ngimbamba emakhoneni kaso bese ngiyamgoqa ngiyamhlanganisa kanje ngihlanganisa ini ama salvage ayo indwangu yini yona salvage ile parts yendwangu futhi ngiyayigoqa ngobude bayo so khuluma isiZulu guys ngoba ngifuna ni understand le ndaba nizwe kahle siyayigoqa okokuqala size siyophuma ezantsi ibe straight indwangu yakho uyithande wenze sure ukuthi i-level isheke kahle i-straight kuyophuma egcineni bese uyabuya futhi uzoyigoqa okwesibili kusukela la ekuqaleni size siyofika ekugcineni kwayo indwangu khumbuleke yinde abo 2.5 abawu2 yinde njengoba ubona nje yinde sengigoqa okwesibili manje ngizokukhombisa ke ekugcineni ukuthi lona liphi iphinifa esilenzayo nayi ke indwangu yami isigoqekile uyayibona njengoba iwela ngale ngiqala ngala ukusika la ngizosika mina usize for size 38 wephinifa for usize 38 wephinifa i-top length ka size 48 iwu19 inches sisebenzisa ama inches i-tape measure inenamba ezinkulu bese iba nezinamba ezincane lezi zinamba ezincane lezi sibiza ngama centimeter then lezi ezinkulu zisibiza ngama inches so wena usebenzisa lezi zinamba lezi ezinkulu izona esisebenzisayo from la indwangu yami iqala khona ngikala u19 inches ngenza ini i-top length yami ke le ngiyasika ke 19 inches ngiyasika nangu u19 inches wami uye lo ngizombeka eceleni ngilandele sengiqedile ngetop njalo sengisikile ophisi betop iback ne-front ibuyo la 19 inches ngithi indwangu yami ibu5 meter ngayihlukanisa phakathi yaba u2.5 meter abawu2 so manje sengisikile ke u19 inches wami uye lo shothi khona iback khona ifront lapha ya then sengiyasuka futhi ngidlulela kwiskate iskate ngidinga u14 inches 14 inches sengitholile guys ngizozama ukuthi ivideo yami ingabe yinde kakhulu 14 inches oweskate nangu 14 inch wokuqala opiece abawu2 lapha 14 inches then ngilandele ngizofuna u16 inches on fold 16 inches masithi on fold shuthi sigoqa kanje indwangu yethu ngithi nakho la nayi la indwangu yami so sengizoyigoqa kanje bese ngikala u16 inches 16 inches naziya ngamthola u16 wami ngiyasika ke la engithole khona u16 naziya ngibuye ngizohlukanisa nala 16 inches wami usayiskate njalo lesi usayiskate so la i-piece beskate shuthi la bawu2 nala bawu2 16 inches uzoba no piece abawu4 then u14 inches wakho uzoba no piece abawu2 right then nakho ke so lana ngino 19 inches wami we top ngibeka la ngibe no 16 inches wami we skate on fold ngizoba no 14 inches wami kusayiskate ngisuke lapho nayi indwangu yami
isiya ngasemapheleni ngasekupheleni. Sengiyasuka lapho ngidinga u5 inches. 5 inches for ukhola. 5 inches owakhola. Nangu 5 inches ngiyamthola la. Uzophawula ke phela wena ke ngithi mina sengiyayazi. 5 inches. 5 inches owakhola. Guys, ibalekile lento le and easy. Bese sidinga u6 inches. U6 inches owani owobhabhayi. Yini kubhabhayi? Mawubuka lesithombe lesi semva kwami lana, obhabhayi lokhu la. Nakho la. Yakubona lokho ukuphephezelayo la. Ikona sikubiza ngobhabhayi ke la ka Pinify Industry. Ngidinga u6 inches for obhabhayi ke. Nangu sengimtholile u6 inches. Ngiyasika. Kade ku5 inches for ukhola. Manje sengidinga u6 inches for ini for obhabhayi bami. Umehluko between ukhola nobhabhayi ilona. Sengihlanganisile la, ngihlanganise ukhola nobhabhayi. Ukhola yilo mfushane, obhabhayi bami laba bakhulu, right? Siyaqhubeka. Ngidinga u11 inches for iduku. Isiyaphela indwangu ngithi siyabo. 11 inches for iduku. Ngamkala u11 inches weduku. Naziya ngamthola 11 inches oweduku. Uma sengimtholile 11 inches ukuze angangiphazamisi ezomthungo samusha, ngiyamgoqa nje kanje, ngizombeka eceleni angahlangani nalezi indwangu lezi. Ukhumbule lana ngisasike nje ophisi bokwenza lento engiyifunayo. Angikaba shape ukuthi as bengithe u19 owetop, 19 inches owetop, angikamshape ukuthi abe yitop. Sisazokwenza lokho. So njengamanje usabo piece laba esibadingayo ukuze kuphume lento esiyifunayo. Yeah, then lana sekusele lendwangu. Kulendwangu le esalayo guys, sengizokhipha amaphakethe, ngikhiphe namabhande amancane ezi iphinifa ufike ugqoke ebese uyalibopha ngaphakathi. So kuphuma amaphakethe namabhande amancane la ukubophela ngaphakathi ephinifeni, bese kusala enye indwangu engizokwenza ngayo amabhande engizowaxhuma kwisketi sami ehlayo ayezansi ekugcineni. Shuthi awala amabhande eskate, right? Asiwaboneke. Nazi indwangu zami ezibe ku2.5 shuthi njalo mangisika kuphuma ophisi abawu2. So ngithatha omunye ophisi lo. Ngizomgoqa kanje. Bese ngiphinda futhi ngiyamgoqa kanje. Ngimhlukanise phakathi. Ngimhlukanisa yena uzoba yila amabhande eskate engiwashoyo. Amabhande skate yasuka la ukhalweni ayezansi ekugcineni kweskate. Kodwa siwafaka la ngaphambili, right? Nawa ke la amabhande skate ngizowabeka lapha eceleni. Then ile engizokhipha kuyona amaphakethe kanye namabhande amancane ephinifa. Nayi indwangu yami. Mawuyidlala le video uyidlale nje kahle kancane. Isalvage yami, salvage, khumbula isalvage ngitheyile part le. Nayi isalvage yami ingaku left wami. So ngizobamba la ekhoneni elingakumina, ngizokhipha iphakethe njalo. Ngibamba la ekhoneni elingakumina, ngiyagoqa ibe yi-triangle indwangu yami kanje. Uma isi-triangle, then sengizokala from this corner 2.5 inch, 2.5 inches. Ngiyawuthola nangu la u2.5, then ngisuke lapho nangu 2.5 wami, excuse me, angiyiphethe chalk. Then ngisuke ngala ngizokala u1.5 inch kuleli ikhona 1.5 inches. Ngiyamthola nangu 1.5. Then ngizosuka from point 2.5 ngiyasika ngiyojoyina bani u1.5. Nakho sengifikile ka 1.5. Angiphenduleke indwangu yami ibheke ngakumina ukuze ingangihluphi. Sengifikile ku 1.5. Uma ngifika khona ngizongena nje kancane ngento engange-inch, kancane nje, ngiphinde ngiphumele eceleni kanje. Ngiphumela kuphi? Ngiphumela ekugcineni kwalendwangu le. Ngithi nayibona ukuthi ihamba laphi, ngiphumela la. Then mase ngifika khona ngiyasika ngiyophuma phezulu. Amaphakethe ke lawa zithandwa zami aphuma abe kanje. Then ama inside pockets, then sengizowahlukanisa lana
cause kumele kube amaphakethe ephinifa lami. So laba OPC bazongena ngala kuleli side, laba ngabangakolanga ku left. Thank you. Amaphakethe ami ke lawa. Sekusele le ndwangu. Le ndwangu ezisele ngizoyigoqa kanje. Bese ngisusa nje le ndwangu le ama extras lawa. Ngiyalahla. Khumbula ke indwangu yokuqala engiyilahlayo le. Siya save nendwangu. Ngigoqile kanje sengiyahlukanisa ke lapha phakathi nendawo kuzophuma amabhande ami eskate, amabhande amancane ephinifa, sorry, amabhande amancane ephinifa. Shuthi lana nginamabhande ami eskate, ngibe namabhande elokhunjana ephinifa lami, ngibe namaphakethe, ngibe nokhola. Ngicela siwushape ke manje ukhola. Sesishape wona ukhola, angithi bese usikile upiso nje 5 inches. Then sengiyawubamba ama salvage wonke uma u4 akhe ukhola eza ngala ngaku right wami. Then sengizokala mina ngikala u18 inches from left to right, 18 inches. This is for size 38. 18 inches naziya ngiyamthola la u18 inches ngiyokwenza i-curve from point 18 inches ngenza i-curve ekanje. Nangu piece omunye ngiyawulahla. Then kuzophuma into ekanje. Ukhola wakho ke lo. Ukhola wakho lo. 18 inches wami. Then lana ileyana ebengithe u6 inches for ubabhayi. Ngizobamba ama salvage ami wo4 aza ngala ngaku right wami. Nakhona ngiyokwenza the very same thing engiyenzile kukhola, but khona umehluko nje ukuthi angeke ngize ngikaleke lana. Into engizoyenza ngizokwenza i-curve yami, ngizoyenza from i-corner, from la isalvage egcina khona la ngenza i-curve yami. Naziya nawo umunye uphise engulahlayo phuma into enje ubabhayi wami ke lo. Ile ndwangu ezongena phezulu komkhono, umkhono uzofika lo bambayo ongaphakathi uzofika bela bese yona le ubabhayi wami uzongena la ehlombe bese uyaphebezela ke wenze le yanto enhle. Okay, senginawo ukhola, nginawo ubabhayi, nginamaphakethe, nginayo amabhande skate, nginawo amabhande amancane ephinifa lami. Lana ngino 14 wami of which iskate sami lesi ile iskate iphinifa lami linama layer awu2. Kunele esuka la ukhalweni eyemadolweni phinde bekhona ile ezosuka emadolweni iyezansi. Yes, so le ewu14 ile yokuqala esuka ukhalweni iya emadolweni. Then le ewu16 inches ile le ezosithatha from emadolweni isise ezansi. Guys, there's no need of a calculator. You don't add anything. You don't add ama allowance. You don't add ama sim nani. Yonke into sengiyicalculate la. As long as uzokwenza lokhu engikushoyo izophuma injengoba. Nazi yana ke sengibekile nangu 14 wami. Then sengilanda nangu ke u19 inches wami. Bawuthula ngithatha lo wokuqala ngiyamdlala la etafuleni. Le ile yandwangu esele guys. Ngizomdlala la etafuleni. Lo engimdlala kuqala ngizombiza ngefront. Salvage yakhe ibheka ngala ngaku left wami, salvage yakhe. Then lo engizomdlala okwesibili ngimbiza ngeback. Yena isalvage yakhe izobheka ngala ngaku right. Salvage yakhe ibheka ngaku right wami. So ama salvage ayaphambana. Into yokuqala engibeke etafuleni lami salvage